Ikaze n'abakunzi bacu twongeye kubifuriza ibihe byiza tubaye ikaze muri update z'amakuru akomeye ku mutekano politiki na diplomasi by'umwihariko ari imanda ku butaka bwa Kongo mu mirwano y'igisilikare cya AFC M23 n'abambari n'igisirikare cya Kongo FARDC muri amakuru ndakubwira ko Burundi bwakiriye drone za mbere muzo bemerewe n'ababirigi zo gutangiza ibitero bikomeye kuri AFC M23 gufasha kugeza igisirikare cya FARDC n'ibindi bikoresho besha ngo zibafasha ku mugambi bahuriyeho no gufasha inyanga Rwanda no gutera u Rwanda ndetse no kurwanya bivuye inyuma AFC M23 Izi drone kugeza ubu zamaze kugeza mu Burundi n'ibikoresho byashyikirijwe Burundi ko ng'ababirigi bivuze kimwe mu bikorwa bikomeye biri guhuza ububirigi ndetse kugeza ubu n'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bitero byo kurwanya AFC M23 iby'intambara n'ibitero bikomeye ngo byo gufata ibice bya teritwari ya Minembwe ndetse kugeza ubu n'ibitero ku butaka bw'u Rwanda biri gutegurwa n'ababirigi bice ku Barundi ndetse na FARDC no gushija FDLR byifashe bite tugiye kwinjira muri zimano zikomeye ababirigi bari gushikiriza igihugu cy'u Burundi ndetse kugeza ubu n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC tugeze makuru akomeye agiye kwibanda mu bikorwa bikomeye by'u Burundi ndetse kugeza n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ababirigi ku ruhande rw'intambara bahanganye muri AFC M23 amakuru masha ari gutangazwa ku bitero bisha Burundi bwo gutegura n'intambara igomba gukorekezwa ku butaka bw'u Rwanda turabwira ko bamwe mu baperezida babiri bamaze kuburira igihugu cy'u Burundi ku mugambi n'ibikorwa bikomeye ngo byo gutera u Rwanda n'ibindi byo kutangiza ibitero bikomeye byibasira abanyamurenge n'ibindi bice kugeza byo ku butaka bwa Kongo bituyemo n'abarwanda phone ibi byose turaje tubivuge nanone kandi ndakubwira ko drone z'abasirikare ba Coalition FARDC zongeye kwibasira ibice bikomeye byo muri teritwari ya Minembwe amakuru arikomeza ko mu bice bya Gakenke mituyemo n'abaturage benshi drone kugeza zo mu bwoko bwa kamikazi zitagira abadereve z'igisirikare cya Kongo FARDC zongeye kwibasira ibice bituyemo n'abaturage benshi byo muri aka gace amakuru arikomeza ko kugeza ubu izi drone zakoreshejwe n'izindi zo mu bwoko bwa AK-6 z'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse kugeza ubu n'intwaro za muzinga zirasakure zakoreshwa mu bitero bikomeye byo kwibasira abasivile batuye muri aka gace AFC M23 yabyutse sore itangazo ryamagana ibikorwa bikomeye by'ubwicanyi n'ibitero by'iterabwoba rikorwa mu basivile byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ibyo bitero byongeye kugabwa mu bice bikomeye bya teritwari ya Minembwe na Coalition FARDC biteye bite ubu tuvugana abaturage bari kwemezwa ko bahitanywe n'ibitero bikomeye bya drone za FARDC ni bangahe ingomere ndetse n'ibikorwa remezo bya senwe n'izi drone kugeza birangana bite ibi byose ni raporo zikomeye dutohoza ku ngomere zacu zimura aka gace ndetse kugeza ubu nibiri gutangazwa na MDP twirwa no AFC M23 ibi byose turaje tubivuge nanone kandi ndakubwira ko umuyobozi mukuru wa Loni kugeza ushinzwe ibikorwa bikomeye by'umwihariko gukurikira iby'intambara iri mu burasirazuba bwose bwa Kongo buri guza AFC M23 na FARDC uherutse kugira igoma mace bigenzurwa na AFC M23 mu kureba ibikorwa bikomeye n'ishyirwa ry'ibikumu bikorwa ry'agahenge kasimwe hagati AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa yaganiriye n'abarwanyi ba FDLR kugeza bafashwe na AFC M23 biteguye koherezwa ku butaka bw'u Rwanda amakuru arikomeza ko ibiganiro byabahuje n'abarwanyi ba FDLR bacumbikiwe imubambiro mu bice bigenzurwa na AFC M23 batanze amateka n'ibikorwa bikomeye by'abarwanyi ba FDLR n'ubufatanye ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse ni byinshi bavuze no kwitabwaho gukomeye nyuma gufatwa na AFC M23 n'ibindi bikorwa bikomeye bijyanye n'umutekano n'intsinzi agezweho na AFC M23 uyu muyobozi uyoboye Loni wica kugeza ubu bigenzurwa na AFC M23 washe gushikira ibikorwa bikomeye no kugenzura ibazwa ry'aganye gata AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa uri Goma biteye bite ibikorwa bya Loni mu bice bigenzurwa na AFC M23 biri gukorwa bite n'ibiki kugeza bari gutekereza mwishurwa ry'ibikorwa biri guza igisirikare cya AFC M23 nda FARDC mu gushaka ingingo y'agahenge ko kurangiza intambara gata AFC M23 na FARDC
ingingo zikomeye turagaruka akantu ku kandi tugaruka kuri gutangazwa na Loni ibitangazwa na AFC M23 ndetse kugeza n'ubutegetsi bwa Kinshasa tunagera imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko kumvikana urugamba hagati ya AFC M23 na FARDC ndetse kugeza ubu n'imyiteguro y'ibikorwa bya gisirikare biri guza AFC M23 na FARDC none kandi ndakubwira ko muri leta zunze ubumwe za Amerika ugiye kumvikana igitero gikomeye cyagabwe ku buyobozi bwa Donald Trump. Amakuru ariko meza ko Donald Trump yongeye kurokoka igitero gikomeye cyari kigamije kumuhitana n'abandi banyepolitike benshi kugeza ndaje mugeza akantu kandi muri raporo zikuru z'ibyasohojwe kugeza ubu n'ambasaderi wa leta zunze ubumwe za Amerika ndetse kugeza ubu n'urwego rw'umutekano muri iki gihugu ndetse kugeza ubu n'ibyatangajwe na Donald Trump bivuga ko by'ibitero bikuru by'amasasu yumvikanye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi byose turaje tubivuge nanone kandi turujya twinjira mu bice bikomeye by'urugamba. Amakuru ariko meza ko abarwanyi ba AFC M23 ngiye kugera mu bice bikomeye birimo kugeza ibice bya Karimwe ndetse na Kindu hongeye kumvikana operation zikomeye zongiye kumvikana zanganisha abarwanyi ba AFC M23 na FARDC. Amakuru ariko meza ko mu ijoro rya cy'abasirikare ba AFC M23 bagabye igitero gikomeye muri Kindu na Karemye. Amakuru ariko meza ko abarwanyi bagabye igitero gikomeye mu bice bigenzurwa na FARDC n'ibitero byibase defense za FARDC ubwo biri kwemezwa ko abasirikare bake ba FARDC bahunze ibitero bikomeye bya AFC M23. Amakuru ariko meza ko hari ibikoresho byasohowe n'abarwanyi ba AFC M23 ndetse bikemezwa ko ibice bya Kindu ari defense zijya kuri ebyiri z'abarundi na FARDC zafashwe na AFC M23. Operation bikorwa muri bice bikikije territoire ya Uvira bivuze iki kuri AFC M23 imirwano n'ibitero shuma biri kumvikana muri axe ya Uvira biteye bite ku ruhande rwa FARDC ndetse na AFC M23 zina raporo zikomeye turinjiraho gatanu ku kandi nanone kandi turujya tugaruke mu mirwano n'ibitero bikomeye biri kumvikana muri bice bikomeye bya Nord Kivu. Turinjira muri operation zimaze iminsi zumvikana muri territoire ya Masisi ndetse kugeza ngo n'imirwano iri kumvikana muri territoire ya Warikaru iri guza abarwanyi ba M23 na Wazalendo na FDLR zirwa bitero bikomeye kuri AFC M23. Amakuru ariko meza ko ari kumvikana guhangana kwa hato na hato hagati ya AFC M23 n'abambari ba Coalition yose FARDC. Ese urugamba rwo muri Nord Kivu ruri kurwanwa rute na AFC M23 Coalition yose FARDC. Ibitero bari kugaba kuri AFC M23 biteye bite n'ingingo zikomeye turinjiraho mwabyumvishe.